Mnumzana Moyo hlangana lapha ke ngiyakubona ke ubhizi ke ekhaya ngaba. Ekhaya mengayi. Sizwa umkhuhlane we-coronavirus le COVID le uzwa njani umkhuhlane? Umkhuhlane we-coronavirus ngiyawuzwa ukhona njengoba besithi emhlabeni wonke nje jikelele. Lathi ensukwini lezi ezidlule sike bake babuya lapha eRanking sahlaba njengokuthi kade belohlelo lokuhlabisa. Awuzange wesabe wena? Wahlatshwa yangaphi injection? Sahlatshwa yokuqala. Sokusele sibili. Sokusele bathini yona? Hayi. Ngokuphuma kwabantu bathi injection le iyabulala ngemva kwesikhathi esithize. Kodwa mina phansi wami bengakakuboni. Ngeke ngikuzwa nje kuphela abantu bekhuluma ngapho nxa behlaba ama-injection bathi bezwa kakhulu into enjengama-flu. Ulovalo kodwa wena ubonani uzakufa? Uvala soke ngiyeke kuba lalo ngenxa yokuthi abantu bayakhuluma. Kukhulunywa ngabantu asokube kwathi ukuthi iqiniso kumbe akusoqiniso. Imuli yona ingaphi? Imuli isekhaya. Ayikahlatshwa yona? Sebehlabile abanye abakahlatshwa ababe bengekho ekhaya ngingazi abangaba. Ukhona oswafaka yini omaziyo ngalo mkhuhlane? Angingezwa mina osiwafayo ngawona lo mkhuhlane. So ngathi niyakhuthaza abanye bahlatshwe yini? Ngingakhuthaza ukuthi abantu bahlatshwe, ngingakhuthaza ukuthi abantu bahlatshwe, kodwa kukhona ukuthi umuntu uyazivela yena ngomzwane ngedwa wakhe ukuthi umele ahambe ayohlaba kumbe angayihlaba ngoba okukhulunywa ngabantu abangaphandle kuningi. Ayisiyabona.